Weh, ada. Sekarang pukul 5 pagi. Kita rasa macam ada benda main kat jalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok ada barang ke tak ada barang. Ada manis ke tak ada manis. Pukul 5 pagi geng. Weh, ada. Ui. Ada. Allahu akbar, besarnya ya Allah. Allahu akbar, besarnya ya Allah. Allahu akbar. Kena cepat ni. Allahu akbar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Pukul 5 pagi geng. Alhamdulillah. Patut lepas basah geng. Alhamdulillah. Mujur lah. Kalau tak berputih mata lah Along. Tidak ada lah Along. Alhamdulillah ya Allah. Ada gaji lah ini hari. Berapa bulan ni lah? Dua hari bulan 5 pagi kan. Alhamdulillah. Kali yang kita kena 14 kilo pun boleh 5 pagi kan? Buat ni 2 minggu lepas. Pati buah lagi tadi. Jadi ni pun. Kalau buah-buahan. Alhamdulillah. Dekat-dekat nak subuh ni memang mantap lah. Memang Milo Ice. Holik Milo Ice. Walaupun bukan kasut kulit ni, tapi Alhamdulillah lah. Kopi batuan pun tak apa. So kita tambah dulu. Kita nak timbang berapa kilo. Kita timbang berapa kilo. Allahu akbar. 14 kilo. Alhamdulillah 14 kilo Barakallah. Hari ni anak sudah kaya. Anak mesti ubah anak berjalan. Tumi. Allah. Alhamdulillah. Bye bye.
Good morning.